hi guys, I'm chopping a banana just for fun. And let me just say, welcome to the show. Let's get high on Friday. With me here today is one of the greatest cooks in the world, Bojan Emisic. You know, you all know I make 30-minute meals, right? But this little guy here makes a meal in just 1 minute. Tell us, Bojan, how's this even possible? Dragi Oliver, ko si ti še v plenici lulo, so mi s Bakovičem že kuhala, zato viš to mu possible, veš? Kuharsko dajo so imela, so stiskala limone na roke tako ti, ampak midva že to sprejkati, midva so polnila piščanca a la fist f, a veš kaj to pomeni? Nič hudega, boš že izvedel. Whatever, you have 1 minute to win it, starting right now. Evo, zdaj pa najprej, predjed, evala, ha? Oh, let me just try it. So good, try some. Zdaj boš šla glavno jed, piščanca. Chop the tomato. Ja, aha, chop. Ok, gledam te v oči. Paprika, ok? Ok, in chop. Evo, olje pa damo v ponev. Kako veš, da je olje vroče? Tako, zdaj pa damo noter piščance. Čakaj. Da sem nekaj pozabil. Ej, Bako! Ja, pri Oliverju sem, ja. Ti, daj mi povedi, ha? Vsi ste! Ne pasat. Ej, jaz sem tu v minutki gotov, pa pridem, ja? Ajde, čau. Da smo pozabil vprašati. Ampak nič godega, glej, damo to noter, ne? Vse skupaj, okej? Evo, njoki. Hitro, to je že, evo, gasnemo, to. Evola! To je glavna jed. I never had better hair in my life. To ni las, to je malo niže. It's good, it's perfect, Bojan. Še You're great. sladica, ja? Koliko še imamo časa? I don't know, 15 seconds? Take it easy, da spiva si enega, Oliver. Nisem vsak dan na televiziji, res sem stav, evo, izvoli. Na zdravje. Evo, sladica, Zapri oči. It's just... What? Close eyes. Ok. Poglej. Voila. Prava slovenska zagrebška. Maybe if we put on some chili, I keep it in my refrigerator because it's very hot. So Ne, alergičen sem na čili, dobim fleke. let me just get you some water. Right? That's so good, absolutely gorgeous. You can find all the recipes in this Bojan's new book. So, thank you guys for watching and see you soon. Dobar tek. Happy days. It's perfect.